Kajingnya kana dapadeng ke United States bat ke Iran kala benang jur shu hadin bakibor ki badan jingnya dai bat ke Russia kila aidak bakinla ban runglang hakani kajingnya kun. Katkum kajingnya thu kubo rohe Shipai Chechen Apti Alodinov Ulaong ba ki Shipai ki bayaine hau nong yalam Ramzan Kadyrov kila Pynkhreh ban lech Iran ladala hukum dau Presiden ke Russia u Vladimir Putin. Kani kawan habadeng ke jingkiu jong ki jingnya kun Shipai bala penlong da ke United States bat ke Israel Persha ya ke Iran kabala penlong ya kinong wishar bakin maham bakani kajingnya kanat kala ban kalalong ka proxy war ka bahe da ka babenta lang kibor peniat berthai. Shu kajingkren jong Shipai Chechen ka lakalla sha kajingya thu bakani kajingya kun kadairu kajingya kun hakaliang jinget bat jingyo I jangai da ka peni yaka kum kajingya le hapdeng ka babha bat ka basniu. Kajingya thu kubor ki kedau bala da kadon kajingya kun hakendo da United States kala ban pli kila ya kajingya kanat ka bahe shu ka bakentup ya bun kiri bat kibor peniat berthai. Kani kajingnya thu kubor ka peni ba kajinglong jingman ka dangrung shaka kenta ka bakham bat ka ba ompat shai ha ka bakanu kajingya ki kala ban penlong ya kajingya kanat ka bahe ha ka berthai.